Hey. Die hungert ook, nicht? Yeah. Die besten Schmacker, nicht? Ja? Lisa. Wat warst du? Ik wil Susie een nummer. Ha, ich weiß das. Wofür wird es für dich? Oh, $10. Du willst jetzt hier bloß noch für eine Welt Raum essen, nicht so? Okay, 20. Das ist bereit, ich würde dir das 40 geben. Das Nummer ist 555-7989. Okay, gracias. Okay. Wat soll? Susie du? Gehorn? No, ik zie niet Papa, gehoord. ons Gehorn de fund. No, Susie du. Aber Gehorn, weißt du, wie lange ein Papa all gelüht hat, ob du uns fund sollst? Gehorn? Hallo? Hi, is dit Susie? Ja, das ist. Ik zie Willy, Lisa en vader. Wir trafen uns gestern zuvis. Ah, sie, du weißt ja, was das Futter das ich nicht? Ja. Ein paar Freunde waren rütfahren zu uns von der zuvis. Wirst du ab einmal mitkommen? Ja, das hätte ich nicht schön gehen. Okay, dann wollte ich die in Saarsied kommen holen. Das ist bereit. Okay, bye. Bye. Fly away with me, take my hand, yeah, we can run into the sea, Masatlan in the sun, yeah, we can have some fun. Ik moet de andere nog wel afvoeren. Dat had nog tijd. Dit is Frans, wer bist du? Hey, mir hungert. Was du vorhin zu Unkas mit mir noch ein paar andere Taub? Ja, wenn du mir Camps holen? Trag waren zwei. Ja, ich muss nog wat repareren. Ik wil die kom holen. Geen trouble met dat. Ora pues, dat is bereid. Okay.
Moin. Hey, und? Hey, wat is? Also wenig smeerlijk. Hey, ik wil riet voor te unkas met een paar ander taub. So, wenn du ook bist, dan wil ik die in Sassi kom holen. Daut's Beraet. Okay. Hallo? Hey, Annie, was op einmal riet voor te unkas met mij en nog een paar andere taub? Ik woer op balkon. Ik heb met mom bereid. Or hier zo tief met wat dingen te helpen. Ah, okay, dan vielleicht nächstes Mal. Alright, Okay, bye. bye. Hallo? Hey, Kathy, was op einmal riet voor te unkas met mij en nog een paar andere taub? Vielleicht, wat Johnny du sein? Johnny, ik dacht du gleich Franz. Na, wenn Johnny det, dann wo ich. Okay, bereid. Ik word in voets voen. Okay. Okay. Hallo? Hey Johnny, was op einmal riet voor te unkas met mij en nog een paar andere taub? Nu wordt van het restaurant varen. Oh, I don't know, wir haben dort noch nicht berät. So. Oké. Ja, ik wou met voor, maar waarom we wat niet prouden? Ik wou niet maar vers dit jaar eten. Dort berät, hey. Okay. Okay, so, wir haben nu berät, dort wir wollen ans Tour bei nicht Restaurant treffen. Und Annie, sie kann nicht, ob, ja, den Johnny, der wollte auch sein. Okay, dann sehen wir uns du und Sassi. Okay, bye. I'm coming over tomorrow to take care of it. Well, what's there to eat? Knock it off, Napoleon. Make yourself a dang quesadilla. Fine. Man, ik geloof ik zal ook maar een movie maken. Hey, Billy! Wat is die dan? Ik bleef hier nog, maar dat voor een Paso. Wat? Nou, maar dat we alle bereid. Ja? Onkel Billy, Mama en Papa voor een Paso Lota. Kan ik bij die de nacht blijven? Ja, wahrlich, ja. Oké, dan wil ik wel een movie metbrengen. Dort berät. Mam, Onkel Billy zegt ja! Huh. Na ja, so der dann.